Asyo, ye, nana mangadi astara nih. Dari Andre Kak di dalam. Iku ana, ya lo mangaji kore pakai regade. Dia. Parah nih. Iku ana itu minta murang. Go. Go. Tawa ko. Go. Tawa no. Ano, pero itu urusan mikir. Kan. Yasho. Tahu ko? Napisilap ko. Bangka nih. Ay, kung daw di buhungin malahay. Lo na malahay daw lo. Ito nga sa kili. Kota servis yang tergak din eh. Ini parah nih. Tapi itu kumadoki. Nama mungkin lo kira bisa aja guru itu pemerangi. Ya aku matu ke pura ke divan ritemo kuanca aja guru toh. Minyak mesorangin hati anak guruku tas di botolo nah. Nah haruna masih sahega. Parah nih. Dito pamati hai dito papuga ke acara nak itu Kaya ikut den Rodi? Tapi. Wasa gitu lo mangaji asyo. Marahing muter di temelisu. Ika manu. Tapi dah ikut disebut. Kayak mah beang. Nato kuiseng ngedi ko beang. Para kita naik siloku di ko beang do iko na negara miseng. Dia. Marah kasih muter lo. Ngapura na dari do 5 sebu. Sigena nata bedo iko wada sebel sesirani sebel do iko. Ih, sandanya nanti notabe, nah itan nasi korek kau 5 sebu sih. Ih, sudah pengen dalam mengaji, pakai bampo gitu sero. Ya, mau baca mengaji, apa besar minat mau nanahai. Kina ko itu maya siya nabagana lisumana silon nuna pikongka. Nang kamu kita peletar we nu kuri mun di jong keke nang tapalenya. Wala sapa kena ikut tabi. Na betai tai. Nang kita dai kero dion rokeran ko ta tebu. Ya vale le.
Jadi kan balik taruh tubuh baik ki. Aseratoran disebut ada iku. Nasi aku watin roya di pak baluk-baluk ke disoy. Iya di kita anak kedoi macicak di tamatan ada. Ngaji no. Den rupali semua silon nendel semua apa bosi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak senang dia mau bahasa itu asyo. Mana kata ngaji apa kering kalina. Alefu puno wau bahasa naro. Alef. Alefu tani alefu. Agak lu lefu. Oh, alefu. Alefu. Alefu puno wau tani alefu. Alefu puno tahu. Ini parah nih. Mana kalefu puno tahu. Alefu puno wau. Alefu lom puno wau. Akan hai tuding kalina itu kasyo. Uli matu meti hoy na buhungi kun dia mulalin reme mender nan agak miseng. Kuliah kan nafi baik ku di fandri tema. Andre tem aja sana da puna naik andre temet no. Tidak hal lagi silam pakinan na penghurai ki bahasa na. Na maca fa itu tahu ya dia sengin mender teme. Syawal sedih ma guru. Ini Elotan parah. nama pak guru. Sadaqallahul azim. Gambar si kerolo. Penghurai no ngaji. Aga beden na gambar siloko lo. Koi mambu dendro biku mempe uti. Ini parah nih. Ya koi kada sa dendro na gambar ki ha meo matimpa uring. Gambar na do le ko tawa do pupung tujuh na uringe. Alay, kurang gambaran lo? Nurani. Kerja bagus. Dalam. Kinai gambaran ke diso, gambar agak itu gambaran naga kayak tidak. Engkau itu gitu. Gambar agak na kosong dia. Gambar jarang mandri ruu. Cara manderu, kinai ru na. Nak kebek gitu. Gak kayak di. Siapa itu pak nandri jarang. Kinai hafal jaran lo. Nak toy bek gitu. Gak kayak di. Lari kifale itu, kue di bawah maru kayak gangi. Apa sih?